Isangasa na ntintikano ya mwekuru na mukuru wawe ni kujiritwe ndene ya thoko ya Ndithia Maua nyuma ya mwekuru kwithiriria mukuru wawe akende ng'ombe na ngere ndene ya thoko iji. Kuringana na mwekuru ni ati batiganire tene na ntomurume uju na narua nirio mukuru uju ejire narua mwekuru ateku athaura ngere na ng'ombe eji guciendia guku Maua. Iwa wakwa twathukana miaka kenda na ngundiaci intora kuthomithia na bakona komire kuja ng'ombe kwa na mukuru mweta ko bainu agurite kaere agurira otheri le kwendra teka kaere kara aitha korone ara ganjo au kare oro wakatu tu momenya tore goro bambura. Nyuma ya mwekuru kugwata riboti ya kwendwa kwa Ndithia ciawe nirio ejire na gukindana na mukuru wawe uria gukaria guciendia mbesa cia ng'ombe ciombe igucoka kiri mwenderua indi cia ngere ciaurira ruone nyuntu mukuru na gukaria akuria cionthe ere ndaura ki mukuru mwene muka na ninga kibande ndandika na eta na yoro ende muno muka yira oke no wanga ngere kwanga kaya yini mukuru oke nire ngere yeta muthiene mwekuru na jukirie ng'ombe na ngere yawe mukuru nawe atoroka na maguru na mwenderua eta asara ya mbeza cia ngere. Nani bani gambia diakoni bara onankera mbia diakwa mbete kemerone ndo tangu yete kedirine ndo bagomba mpora ndo bambia diakwa. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini jwa Maua, kaunti ya Meru.